Juah-juah menjaka lapihan simbadia kan 5 Musa 10. Enggo kesai ni na Jehovah no lamo mbang aku. Ali Musa, dak mo 2 batu bagi si perlebei. Jana bahan mamo sada peti kayu mahan bekas na nai roh moko mendahi aku mi pucuk deleng. Asa kusurat nola ipas batu itos katana bagi ipas batu si inggo ni pustakenmu i. Nai kena pemasukanmu mo batu-batu i mi bagasan peti i. Nai kubelias mo peti i ipas kayu simpenur nai. Jana kudak 2 batu bagi si perlebei. Jana kumbah mi pucuk deleng. Isurat Jehovah mo ipas batui 10 pati-patin dos bagi si perlebei. Imo pati-patin sini berekenna tabakene. Senderangna mengerana ia di tengah-tengah api inai. Arin kena merpulung kene ipis-pis deleng. Enggo kesa bagi ibereken Jehovah mo batu mersurat i taba aku janah susur mo aku lako balik i delengi nai. Nai rembang mi sini dokken Jehovah ku pemasuk mo 2 na batui mi bagasan peti si engko kubani janah mulai isi dinai soh bagian dari isi di dengo tong 2 na batu idi. Nai berkat nola mo kala Israel i telaga-telaga kalak jakan nai jana laos mi mosera isi di mo mate si Aaron jana ikuburkan duka nasi Eleazar mo mengganci sa gabi imam. Isi di nai berkat mo kalaki mi good God nai iteruskan mi jot bata imo ladang meduk layana idalang imo ikalini Jehovah margalewi lako menjamotkan peti perbadanan dekat mengkebasi Jehovah. Dekat mendokan kata pasu-pasu merkiteken gelarna. Imo ulan kalak i soh bagendari. Umaraimo asa oda merbagian tano pusaka margalewi bagi marga-marga si deban kena i. Kumarna Jehovah ngo perjambaran kalaki. Bagi sini dokkan Jehovah debatan dene tabakalaki. 40 hari 40 berngin mo aku merian ibabo deleng bagi siku ulakan perlebei. Idengkohkan Jehovah ngo aku si kalinai jana uwe ngo ia oda pelai ripaskan nekene. Nai dokon mo aku lako mengulukun kene berkat asan doro gabe milik dene tano singgo i berbagahi bai empung dene. Asa bagian dari pekene aleka ka anggiku perdateken kene mo barangkali sini pengido Jehovah debatan dene bain dene nai. Pasangap kene mo Jehovah debata dene. Jana ulakan mo karina patinna. Kekelengi kene mo ia jana poji kene mo ia ibas karina ukur dekat geluh dene. Ulakan kene mo karina patin Jehovah siku pesakat si darien mendahi kene asa merembahkan kini mende bain dene. Jehovah debatan dene ngo si dasar langit sindatesna tano en pemilik nango bak karina siloti babona. Tapi mbelgah kalohon ngo kelengati Jehovah taba empung dene. Mamaing asa gabi kene ipili ibas karina bangsa nai. Jana soh bagendari pekene ngo bangsa sini pilihna. Asa mulai bagendari nai karena tunduk ngo kene taba Jehovah jana ulang nenge da empihir ukur dene.
Jehovah debatan dene ingo ibabo karinana debata jana mengelampaui karina nasa kuasa. Termurmur ke debatanna jana merkuasa patut kena uen. Oda lemu Athena merpihak jana oda uwe menjalo sisip. Ibe dango hak kalaksi melumang dekat da beru balu asa ibakin hukum senteng bayi kalaki. Maseh ngo Athena midah kalaksi deban singguluh rebak dekat bangsanta janah iberikan bayi kalaki panganan dekat perolesan. Asa kene pe kenah dulu kene keleng dene taba kalaksi deban idi kumerna kene pe arnia kalaksi deban ngoi Mesir. Pesangap mo Jehovah debatan dene jana pelin ia mo kesapuji kene. Naing mo dak tong setia kene tabasa jana mersumpah merkite pelin gerarna sambing. Poji mo ia kumarna ia ngo debatamu. Merkite penengan dene sendiri enggo idah kene ulan kelengangan hebat janah mahantu. Sini baingna lako bain dene. Tikan lau sempung dene mi Mesir pelin 70 kalak ngo kesa buena. Tapi enggo ibaing Jehovah debatamu bilangan dene bagi bintang sini langit. Bagimo lebe liasate.